Yes, Kanonya mbifuriza igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka ku 8 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuka, ariko wabonye kijyanye n'imyiteguro idasanzwe ari kwa Sebarundi. Imbonera kuri ahantu bita Cibitoki mu kanya gato gashize zigaragaje igisa nk'imyiyerekano, ariko ni bamwe mu bari bashoje ikosi, ndetse ngo bakaba bari bashoje ikosi rwose ngo abatari bake by'umwihariko ngo bapfiriye muri iri kosi mu buryo navuga yuko udasanzwe. Mu kanya gato gashize rero hari imyereko ibaye, ngira ngo yenda ibi turaje tubigarukaho tubabwiye n'imibare y'abamaze gusoza ikosi, ariko abangaba rwose nyamuneka ni bamwe n'ubundi mu bagiye koherezwa mu bihugu bigiye bitandukanye, cyangwa se mu bagiye koherezwa gucunga amahoro n'umutekano by'umwihariko hano ku gice cy'i Burundi ndetse na Kongo. N'ubundi bagiye guhita badiporoyingwa va vite. Turazenda kubigarukaho byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere munyemerere mbanze nisurize abantu badukurikira, by'umwihariko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni abantu b'agaciro. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baradukurikira cyane muri Komine Munanira, baradukurikira muri Komine Mujejuro, badukurikira bari muri Komine ya Tongo, badukurikira bari muri Komine ya Kinazi, badukurikira bari muri Komine ya Kinigi, badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, badukurikira rwose bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tubahaye ikaze muri rusange. Ni benshi badukurikira cyane rero, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi, Uganda, Tanzania, Kenya baradukurikira, South Africa baradukurikira, badukurikira bari hirya no hino, by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi baradukurikira cyane, kuko baba bari hano mu ntara ya gatandatu diaspora, ni Canada, baba bari mu Bufaransa, baba bari mu Bubiligi, baba bari za Australia, baba bari hano za United Kingdom, baba bari mu bice bigiye bitandukanye, bose baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Reka tubaye ikaze. Tugiye kuba rero tugaruka ku ngingo z'ingenzi, by'umwihariko izi zikurikira. Murabizi yuko rwose najya nca ibintu hirya. Turaje turebere hamwe bamwe mu basirikare bamaze gupasinga, ndetse bakaba ari abasirikare batari bakeya, by'umwihariko nabo bagiye guhita boherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaje tubyinjiremo. Turaza kugaruka ku witwa General Neva, by'umwihariko wamaze kohereza intumwa z'ibanga, by'umwihariko zimo ziramufasha mu kumwingingira igihugu cy'u Rwanda kuba rwose baca ku ruhande ukuntu bakagira ibyo baganira, kugira ngo umutekano muke ndetse no kugaragaza byinshi bimaze iminsi bivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bihagarare. Turaza kugaruka ku kijyanye na CNDD-FDD ubu tuvugana ishobora kuza gusenwa noneho mu buryo bwa burundu. Iri rikaba ari ishyaka rikuru, by'umwihariko riyobowe n'uwitwa General Neva, ndetse akaba ari nawe mukuru mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni naryo shyaka rivamo perezida, kuko General Neva niwe perezida w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubyinjiranemo. Uwitwa General Bunyoni arimo arahigwa kugira ngo yicwe, ngira ngo ayo makuru nayo rwose twamaze kuba tuyavumbura, hari byinshi twamaze kuyamenyaho, ndetse n'imvano yabyo. Mwaba n'Imana mwe, ku bubi na bwiza, uwitwa Evariste Ndayishimiye arashaka kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera tugaruke ku munyapolitike bita Agathon Rwasa, umwe mu barimo baranga rwose ko witwa General Neva by'umwihariko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Nawe turaza kuba tubyinjiramo, ibyo turaza kuba tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka ku banyapolitike barimo bari ku butegetsi, ndetse bakaba ari abanyapolitike bagaragara muri CNDD-FDD banze neza Burundi ubunyorwa rya CNDD-FDD barimo barakorerwamo indani. Aba bakaba barimo abitwa ba Rebellion Kuriyo, bakaba barimo abagabo bandakugarika. Turaza kuba tubikomuzaho, ndetse kandi uwitwa General Prime Niyongabo. Turaza kugaruka ku nama idasanzwe ikiremereye cyane, akaba ari inama yaremesheje bamwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ikaba ari inama yanitabiriwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Hari byinshi byigiwemo nabyo turaza kuba tubikomozaho, ariko kandi
tubiva imuzi n'imuzinwa. Turaza kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tubapodetinga 5 kuri 5, tugere tubabwira uko Siwaso ihagaze. Ubwo utari wakora subscribe hano kuri Duniani Kote TV, ndagira ngo rwose ukore subscribe kugira ngo aya makuru tuyinjiranimo neza mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Ni ukuvuga ngo uwitwa General Neva arimo arashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo aze gukora buri kimwe cyose gishoboka, noneho imyanya n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi cyagombaga gutanga mu matora ateganyijwe n'ubundi ijyemo abantu be. Iyi myanya rero niza kujyamo abantu be nta kindi biraza kumufasha by'umwihariko rwose kuba aya matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 rwose bayigarurira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akaba ari nayo mpamvu rero navuga yuko ikomeye arimo arakora buri kimwe cyose kugira ngo arebe uko Siwaso ihagaze by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba akomeje gukora ibishoboka kugira ngo rwose aya matora ateganyijwe ajyemo abashaka, ndetse kandi bashobora kumufasha mu kongera gutsinda amatora by'umwihariko akayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027 ndetse n'indi myaka igiye itandukanye izakomereza. Ibi rero nibyo byatumye rwose nyamuneka arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo inzego zo muri CNDD-FDD azihindahindure, namara kuzihindahindura asigaye ashyiraho abashaka badashobora kumubangamira nk'uko aba bariveyo Ndikuriyo, aba Agathon Rwasa barimo baramubangamira, ndetse amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 bagaragara nk'abantu bashobora kuba bayitambika by'umwihariko akagenda nabi. Ibi rero biraza gutuma rwose ibintu birushaho kugenda nabi by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe impande zombi ziraza kuba zikomeje guhangana muri uru rwego rw'indengakamere. Usibye kuba rero uwitwa Ndakugarika yikoje mu ibaba rya wino akandika akavuga yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye atamukeneye, ndetse kandi n'amatora ateganyijwe y'umwaka w'ibihumbi 2027 bagomba gukora ibishoboka byose aya matora rwose nayagiremo uruhare ndetse nanayatsinde. Hari n'amakuru arimo aragenda atugeraho yemeza ko impande zombi aha muri CNDD-FDD zikomeje gucunganwa ku rwego rwo hejuru, ndetse buri ruhande rukaba rushobora guhitana urundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga yuko budasanzwe. Andi makuru rero akomeje kugenda aturuka no mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo nahoze mbona ibikoresho byinshi by'umwihariko birimo biraturuka mu gihugu cya Tanzania, ariko ibikoresho nyirizina bikaba birimo bituruka za South Africa, birimo biraturuka mu gihugu cya Tanzania bikaza mu gihugu cy'u Burundi biciye ahitwa za Ruyigi. Ibikoresho bikadepozwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nyuma yo kudepozwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibikoresho bigahita bijyanwa hano za Cibitoki, ariko nyuma yaho n'ubundi bikaza guhabwa abasirikare benshi bahita babyambukana bakabijyana mu bice byano muri Korine, mu bice byano za Uvira n'ubundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya kubyifashisha guhangana na M23. Hari n'amakuru yamaze kwakira yuko ibikoresho birimwe amwe mu mabombe akomeje kugenda akoreshwa n'ingabo z'Ababiligi kugira ngo umujyi wa Uvira udafatwa nyamuneka n'abarwanyi ba M23 muri rusange. Birumvikana yuko rero naho ivumbi rikomeje gutumuka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Andi makuru atariho ivumbi, ngira ngo na makuru nahoze mbona rwose by'umwihariko akomeje kugenda atitiza ubutegetsi bw'u Burundi, akaba ari amakuru akomeje no kugenda yandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, nuko kugeza amagingo ya amakuru namaze kwakira ari uko rwose ngo icyitwa CNDD-FDD igiye gusenyuka burundu, ndetse kandi ikanicamo ibice. Ariko ibingibi bikazagaragara nyuma y'amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Iyo ni update nayo itagombaga kubacika, ndetse igomba kubageraho by'umwihariko muri rusange. Ikindi kandi ahangaha mu kibira ikijyanye n'imyitozo, ngira ngo muzi ko ari igice FDLR ikoreramo imyitozo. Amakuru namaze kwakira rwose nuko ikijyanye n'imyitozo ari kimwe mu bintu rwose bakomeje kwitaho ku rwego rwo hejuru, bakaba bakomeje kugenda bayikora mu rwego kugira ngo rwose baze kugenda bafatikanya mu bikorwa bidasanzwe byo gucunga umutekano mu bice bigiye bitandukanye mu mpande enye z'igihugu cy'u Burundi. Kandi mumenye ko ari n'ibice byamaze kuba bideployingwamo abasirikare
by'umwihariko muri rusange mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ibice birimo biragenda bideployingwamo abasirikare bikaba bimwe mu bice bishobora kuza gufasha imbonerakure buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano wongere ugaruke mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero mfite nuko ibice birimo birajyanwamo abasirikare benshi ari ibice n'ubundi igihugu cy'u Burundi gikeka yuko bishobora kwatakiramo aduyi cyangwa se bishobora gucamo aduyi mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye gushyirwa ku itaka muri rusange. Yes, mu kanya gato gashize by'umwihariko narimo nsoma ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko bikaba ari bimwe mu bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari byinshi nabonye rwose birimo biragenda bigaruka ku witwa General Neva. Uyu ni umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje kugenda bagarukwaho n'ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu uyu mugabo arimo agenda agarukwaho n'ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda ni uko ari umwe mu bagabo by'umwihariko rwose bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi kijye ku murongo, ariko akaba umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje no kugenda bijarika igihugu cy'u Rwanda bavuga bati igihugu cy'u Rwanda ni igihugu by'umwihariko ngo gishaka ngo kuba cyahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Abenshi bakibaza bati se igihugu gifite umutekano nk'u Rwanda gute gishobora kwijarika igihugu cy'u Burundi kikaba by'umwihariko ngo cyaba intandaro y'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi? Ibyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binagarukwaho mu buryo navuga yuko budasanzwe. Andi makuru atariho ivumbi, ngira ngo nahoze mbona uwitwa Dr Dashi ariwe urimo wandika izi nkuru. Ni umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje kugaruka ku bintu ariko ugasanga nibyo. Barimo baragaruka ku makuru agaragaza ko uwitwa Neva inshuro nyinshi nahoze mbibona ku ma X, mbibona ku ma Twitter y'abantu bari kugaruka ku witwa General Neva bavuga bati uyu mugabo none ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kigiye kuba by'umwihariko kibamo amatora, ndetse kandi igihugu cy'u Burundi kikaba igihugu kigaragaje bikomeye mu gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukaba tubona muri RDC hari ibyamaze kujya hanze yuko hari hagomba kubaho ibiganiro bigomba kubahuza n'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bati biraza kugenda bite mu gihe uwitwa General Neva araza kuba by'umwihariko ari usigaye wenyine afitanye ikibazo n'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyacu mu Rwanda byo biraza kuba byashyizwe ku murongo. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu nahoze mbona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bivugwa, ubona yuko rwose byamaze gutitiza uwitwa General Neva, kuko nk'ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyafatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwimakaza ikintu cyitwa FDLR. FDLR rwose intandaro y'umutekano muke inshuro nyinshi. Uwitwa General Neva yagiye anagaragaza yuko rwose ngo azayifasha gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero bikaba mu bintu bishobora gutuma by'umwihariko igihugu cy'u Burundi akisanga ahantu habi cyane, ndetse ari nacyo kintu mpamya nashidikanya yuko by'umwihariko gikomeje kugenda giteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse gikomeje kugenda kinatitiza uwitwa General Neva. Ubu tuvugana rero ivumbi rikaba ryatumutse. Nyamuneka uyu mugabo nawe mu ibanga rikomeye cyane akaba arimo akora buri kimwe cyose gishoboka gishobora gutuma umubano wari warahagaze hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi wongera kubaho. Ubwo rero rwose byumvikana yuko umubano wari warahagaze hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka dushobora kwikanga uyu mubano wongeye wagarutse ku rwego rwo hejuru, rwose ibintu ari tambalare, ari amahoro n'umutekano. Ngira ngo turimo turanagana ku musozo, ngira ngo ntabwo turi busoze tutagarutse ku kintu navuga yuko nacyo gikomeye, ni ikijyanye n'umutekano n'ubundi ukomeje kugenda wongerwa ku mipaka mu gihugu cy'u Burundi. Hari inama rero y'abajenerali yabayeho. Iyi nama ikaba yaremye rwose mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo ku itariki 7. Iyi nama rero nayo ni imwe mu nama rwose ziremereye zafashe imyanzuro ikomeye yuko abasirikare barinda imipaka bagomba kujya bahinduranwa. Impamvu aba basirikare bahinduranwa, ngira ngo maze igihe mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu
bihora byikanga umutekano muke. Baravuga bati se aduye aramutse afatiranye n'ibi bibazo turimo, afatiranye n'ibi bintu byose igihugu cyacu kirimo, kuba kitize umutekano wacyo, ashobora gukora ibitero bikomeye. Ubwo rero rwose nyamuneka, ibyo ni bimwe mu bintu byatumye rwose ibintu bihindura isura, by'umwihariko rwose hariya mu gihugu cy'u Burundi, inama zikaba zikomeje kugenda zikorwa igitaraganya muri rusange.